January ni riata mi pani friend Palik nu Paris akaya thi January ni Sria Charlie Hebdo office amnung hle ni thattu naw pani an kol na ni hin khodai thlana Paris kholipi chaklei kam Montrojia motor condensol na achang Palik ni an tlang tlak na lewa motor mi parai Palik chu ka na ye zam te Montroji khoboy Perry Brosley ni ati Reuters ni atial kun nga tlukna ka na Palik nu amintari lo me thi lampong hun piak pakhat ni hliam ha put tia Daily Mail ni atial Kaptu pasu regional clue motor in azam tia mit nu tu ni anti Kaptu ni mai thal kon khamnang angki ashruk kutkan mai thal rifle mai thal aitlai tia Palik ni anti Charlie Hebdo ka na khai petlai lo fiang lo January ni sri chun lai ronga jemen rama mi tha chom piak mi sheriff khachi kum som thumna kum ni le ses khachi kum som thumna kum li ni ni chuak chapau chua tu Charlie Hebdo magazine office an ka minung thlei ni an than ha Charlie Hebdo hi muslim biak nak long silo in biak nak dang pol leram khel nak kong ni chok chapau mi to na chua tu si Kaptu pani ni Charlie Hebdo an ka lewa Charlie Hebdo kan tha chang Prophet Muhammad phukal hamchang ti anti hiti an ka na hi friend lem tlaklei rampol ni chimrel zale nak democracy an tukna asi ti anti friend ram pumpia rammi thongtam pine Charlie Hebdo ka na an ngai chetnak le athi mi minung hlei ni zun ngai na antwa minung tam pini Jesus Charlie kai ma hi Charlie ka si tia cha tar ani put friend chawza ni zun ngai lang tar na sa rampi falek tong chen chewa tar na salai sa hulian